Menteri Rang Badu Karim Narendra Modi bat ke Menteri Rang Badu ke Bangladesh ke Sheikh Hasina kila penlong ya ke jingya keren hanong bat Delhi mentagasngi bandang penskem ya ke jingya dai porlok hapdeng jongki. Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh ula penlong ya ke jingya lang bat Menteri Ketnat Yadari ke Mongolia Usai Khan Bayar Gerset ha Ulan Batar mentagasngi. Menteri Ketnat Khayi Piyush Goyal ulaong ba ke India kalalang kawai na kijaka ban kring ya ki jing beitingka ha ke perthai ulaong ba ki nong yalam kiri badang kieu kila persyang ban penyar ya ke jing edai jongki bat ke India. Ha ke jing kai Asia Cup T20 cricket ke India kan yakun persya ya ke Sri Lanka bat ke Deiru ban job bet ha ke jing kai ya ke Super 4 ha Dubai International Cricket Stadium mentajan miet. Lada ban ai palat arhajar khat lai klur nyopu ar lak teli ki dawai tika COVID khat khandai hakari hapo ke nationwide vaccination drive hadu menta.